Amen. Pwede ba manindog ta kadyot? Okay, this evening allow me to read the word of God to you in John 3:16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Again, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. Pwede ba ito ipiyong atong mata, ato iduko atong ulo? Father, we thank you, Lord. Salamat, Ginoo, for tonight, O God. Lord, once again, Ginoo, have your way, Ginoo, in our midst. Nasayod mi, Ginoo, nga nagapamuhat na ka, Ginoo, sa umatag usa kasing-kasing. And Lord, your word, Ginoo, it's a lamp unto our feet, Lord God. It's more than a double-edged sword, Ginoo. And Lord, your word, Ginoo, will not come back to you in vain tonight. It will fulfill its purpose, Ginoo, sa matag usa ka kinabuhi. It will enlighten our hearts. It will set us free, Lord God. And Lord, salamat, Ginoo, sa matag usa. Lord, among giabrihan, among matag usa kaunahuna, among giabrihan, among matag usa ka kasing-kasing. We are ready for change tonight, Lord. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede na mo makapanglingkod? Once again, tonight, our verse, gitawag ni siya og Heart of the Bible. This is, I believe that almost all of us are very familiar with this verse. No, for God so loved the world that he gave his one and only Son, that whosoever believes in him, shall not perish but have everlasting life. Tonight we're going to talk about change destination. No? Akong kopyahon ang subtitle or ang AKA ni Pastora ganiya, kaluwasan sa akong kalag. Pwede ba nga mulingi ka sa imuhang tapad, ingno nimo siya nga nalipay kay ko nga nakakita nimo. No? Then ing na po dayon siya, segunday dayon nga nalipay ka because change starts here. Ing na siya, change starts here. No? Are you familiar with the song nga katong na lyrics nga katong and now the end is near. No? And so I face my final curtain. Di ba? Katong I've traveled each and every highway and much more than this, ingon siya, I did it. Unsay tiyang giingon? I did it. Murag hinay kay atong response, no? Basig wala bi ako nangutana kung mao ba na inyong gikanta sa inyuhang devotional. Ang akong pangutana kung ang mga taga-Happy Church kay mura pug akong estudyante. No? Ang akong estudyante, akong gipangutana, gipinakalit ako sila ambush because we are having face-to-face naman. Akong gipakalit og ambush akong mga estudyante. Ginan ako, guys, unsa ganitong application guys nga picturean na nato atong module din mohatag dag answer. Ang ubang mga estudyante nakamalay. Di nabi tay mga estudyante nga kanang wala pa kanahuman og question ba, mohatag na sila answer kanang mga bidabidahon bitaw kayo. Mga estudyante nga mayong ka, guys, what is the? Mo ana din, sir, ako sir. Pag yun ako sa estudyante nga, familiar mo ano, abti kay tubag tong isa. Ay, kanima na siya nga up, sir. Taas din kilay sa mga classmate. Baan kay ka girl. No? Wala ko nangutana kung gikanta ba na ninyo ang My Way sa inyong devotional mo na magalanganin magtubag. It's okay to be familiar with the song, no? So, anyway, no? Why am I talking about the song? Because most of us, sa wala pa ta nakabaton og relasyon kang Ginoong Hesus, sa wala pa ta nakaila kang Ginoong Hesus, we do all things siguro our way. Ang atong mga desisyon, ang atong tanan nagtuyok sa atoa, my way, no? Akong gusto ang masunod.
Akong prinsipyo ang masunod, no? Akong plano ang masunod, and everything, ako ang masunod. Ang problema sa ikaw ang masunod, the Word of God says in Proverbs 14:12 that there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Akong utrohon, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Now, kay magisgot man ta og change destination, if our way is wrong, then we are 100% sure we are heading in the wrong destination. If our way is wrong, akong utrohon, we are heading, kung atong way is wrong, padulong ta sa wrong destination o sa wrong direction. Ang kuya ni is Matthew 7:13-14 says, enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it, but small is the gate and narrow is the road that leads to life, and only a few finds it. Magisgot man ta og change destination, atong mahibaw-an tonight that there are only two destinations. It's destruction and life. Kita tanan. Duha lang atong destination. It's destruction and life. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Dira na to makita nga there are only two destinations. When you say perish, malaglag, it speaks about hell. When the Bible says perish, when the Bible says death, it speaks about eternal death. It speaks about hell. But have everlasting life. Ang everlasting life, mag-iisgutan sa John 3:16, it speaks about heaven. Walay tunga-tunga. I may not have the time to explain sa inyo, kung kanusan na imbento ang purgatorio, but the Bible clearly says, it's heaven and hell, it's death and life. Duha ra gyud. No? Sa story ni Lazaro, duha ra gyud dayon. Lisod pug kayo, panay sa tong insect, pangutanon siya, "Sik, asa man ka, Sik?" Sa langit or sa imperno, ana siya, dira ra ko sa tunga-tunga, tukod kog negosyo. In our case, dili inana, no? There are only two destinations. Now, tonight we're going to evaluate ourselves, no? Sa dugay naman ka nagbalik-balik dire, this will be a reminder to all of us. Or if it is your first time, the Word of God is for you tonight. No? It's only heaven and hell. Now, kasagaran, when we do things our way, my way, it leads to death. It leads to destruction. But there is an opposite of doing things your way, doing things my way, doing things our way. It's doing things God's way. Unsa man na doing things? How do we do things God's way? In John 14:6, the Word of God says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang kahimtang sa tawo, no, inani man gud atong kahimtang. Sa dihang si Adan ug si Eva nahagbong sa sala because they decide to do things their way. No. Gingnan sila sa Ginoo, unsa may pamaagi sa Ginoo? Genesis 2:16. And the Lord God commanded the man, you are free. No, you are free to eat from any tree in the garden. But you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. Amazing kayo, no? Nilibo. Grabe, nilibo ang kahoy, nilibo ang mga tanom, mga prutas nga naa sa garden, usa lang ang dili ginapakaon, katugyod ang ilang gikaon. No? That is God's way. No, giingon sila sa Ginoo, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil.
For when you eat of it, you will surely die. But man decided to disobey. Ang tao ning supak siya. Nahagbong siya sa sala. Nahagbong siya sa tentasyon. And after this, since then, sa panahon ni Adan, hangtod sa ato ang panahon, no? Man is going in the wrong destination. Romans 5:12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men because all sin. Just as sin entered the world through one man. Ang one man nga gihisgutan dira is si Adan, no? Ang sala ning sulod sa kalibutan through one man, and death through sin, and in this way death came to all men because all sin. Kita tanan nakasala. Labay wala nakasala dire? No? That is why pagkatao na to aning kalibutan na gitawag na taog kanang corrupted na ang atong nature. No? Corrupted na ang atong nature. Tingala ka sa imuang bata siguro, tingala ka sa mga bata, na siya mga emotions, na siya mga kuan nga, matingala ka, asa man ni gikan ni. Kuyawa ni batasana, uy. No? Wala man po siguro ginikanan nga magtudlo diri, nak, inani pagpangawat na ka, ginagmay lang sa kawataron. When you grow up, dinagko na atong kawaton. Wala man po siguro, di ba? Nak, pag hinakog nak, basta na gani, friend mo mangayo og kuanak, tunga anak, then ang big, imuha yun anak. Then ang small, yaha. But matingala ka, no nga, there is this, asam nigi ka ng batasana nga, na may pagkahakog, na may pagkakuan, na may pagkadalo, na may pagkuan. Because basically, our nature is corrupted. We have inherit sin. No? We have inherit sin. Because the Word of God says, just as sin entered the world through one man. And kanipa, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Si Adan ug si Eva, sa diyang nakasala sila, they are cast away from the presence of God. Gipagawas sila sa presensya sa Ginoo, gipagawas sila sa garden, they are cast away from the glory of God. No? And, mao pa gid ni ang sad part, tanan nakasala, naka-inherit sa sala. Romans 6:23, mao ni atong kahimtang. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life. For the wages of sin is death. Diyan mo makita, tanan man ta nakasala, mubayad, ang bayad sa sala, no, is kamatayon. We are destined to die. We are destined to perish. Death nga gisgutan diri is eternal death. Oh, ang eternal death sa Bible is hell. That is our destination. Atuan ang destination tanan. Medyo kuratan siguro ta, mao ba? Siguro first time nimo nakadungog ani, mao ba? No? But that is the truth. No, mo na giingon sa pulong sa Ginoo. But wala na human dira ang pulong sa Ginoo. Unsay giingon? But the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Going through the right destination is only through Christ Jesus. Before Christ Jesus, man tries to do everything para makabalik sa insakto nga destinasyon. Again, going through the right destination is only through Christ Jesus. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Wala naman kayo ng John 14:6, I am the way, pero you can try another way. You can try this way. Wala gyud solid kay ang pulong sa Ginoo. I am the way. Going through the right destination is only through Christ Jesus. Apart from Jesus, there is no other way. Sultihan di ka, apart from Jesus, there is no other way. Siguro masyak ka, ha? No?
Mo ba, Brad? Ang relihiyon di ay. No? Apart from Jesus, there is no other way. How about ang relihiyon di ay, Brad? Dili di makaluwas ang relihiyon? Wala pa naabot si Jesus sa kalibutan, nanay relihiyon. Gani, subo pa malandungo, no? Gani, the irony of it is, ang relihiyon mo'y nagpatay ni Jesus. Wala pa naabot si Ginoong Hesus sa kalibutan, naanay relihiyon. Religion is self-righteousness, but Jesus is true righteousness. Dira niyo makumpara. Religion magnifies man's helplessness. Kana bang ang relihiyon, makapanamin ka, makapapicture out ka nga, murag hopeless jud kay ka. No, murag dili gyud nimo sa una sa ilahang time. No? Dili lang 10 commandments. Daghan kayong balaod, daghan kayo og mulapas nimo ang isa, malapas nimo tanan. So murag hopeless kayo, no? Ipakita lang ang relihiyon, ang trabaho sa relihiyon, gipakita lang niya nga ang tao walay paglaom. Pero sa dihang nabot si Ginoong Hesus, si Ginoong Hesus nagpadayag og paglaom. No? Religion wants only your actions. Kaniha, ang relihiyon, ang ipakita sa relihiyon is only your actions. But Jesus wants your heart. No? Otro na ko, religion only wants your actions, but Jesus wants your heart. Pag-abot ni Ginoong Hesus diri sa kalibutan, ang relihiyon nasuko kay saya. Because religion, no, because Jesus loves people, because Jesus loves sinners. Si Ginoong Hesus nahigugma sa nagbalatian, the broken. O sa ilahang panahon sa una, dili gani sila muduol sa mga kanang gitawag og mga makasasala. Si Jesus was branded as the friend of sinners. Religion hates Jesus because when Jesus came to the world, He is close to the sinners. He is close to the people that are broken and people that are even wasted and people that are even suicidal. Mabasa na nimo sa una ra na sa Bible. Jesus is close to those people. He is close to the sick. I remember, no, si Mary. Si Mary, nailhan siya sa iyang sosyudad. Sa ilahang community as babaye ba nga dili bitaw maayo og dungog. And when Jesus came, no, ning bisita siya sa usa ka panimalay, ning bisita siya sa usa ka household. Naabot si Mary, iyang gibubo ang perfume sa tiilan ni Ginoong Hesus. Jesus allows Mary to touch him. Ug sa unang panahon, that was a big no-no kay sa ilang relihiyon. No? Dili sila pwede mohikap sa mga kanang gitawag nilang mga makasasala kay ilang tan-aw sa una is matakdan sila sa sala. No? Because ang relihiyon is very conscious on your outside appearance. No? But Jesus wants your heart. Maybe you are here tonight, or you are here with us for a long time, or pila na ka Domingo, or if it is your first time nga nakadungog ani, no? If it is your first time being with us, you're here. Maybe you are guilty of a lot of things in the past. Maybe you are broken and confused, ikaw ra ang nakabalo. Okay ra man kay katanahon sa gawas, no? Okay ra kay ka gwapa kay katanahon sa gawas. Gwapo kay katanahon sa gawas, but deep inside you are broken and confused. Maybe you are sick. Tonight, dili sulagma nga naa ka diri naglingkod. Jesus is reaching out to you. Ako trohon, Jesus is reaching out to you. That is why you are here. You are here not by accident. Dili aksidente ang pag-invite sa imuha. Dili aksidente nga napadpad ka aning lugara. Siguro wala kay plano nga wala ni sa imong schedule. But sa Ginoo gi-schedule na ni. Gitakda na ning daan, no? You are not here by accident. And tonight,
sa atong mga friends nga VIP. We're not going to introduce to you a new religion. We're going to introduce to you Jesus. Dili na mo ipaila-ila sa imuha ang bag-o nga relihiyon, no? Amo ipaila-ila sa imuha si Ginoong Jesus. And man tries religion, no, to get into the right destination. Then man tries penitence, no? Kanabang sa Bisaya ng penitence, penitensya, no? Penitence is man-made tradition, no? A man-made tradition cannot do better than what God has done on the cross. Hapit namang yung Semana Santa, no? Hapit namang yung Semana Santa. Siguro makakita na punta nga magbunal-bunal, siguro pasakitan ang kaugalingon, or unsa ba samaran ang kaugalingon, no? Those things are an insult to God. No? Nga naman, dili ba enough ang gihimo ni Ginoong Hesus sa cross? No? Penitence is trying to do, no? You are trying to do what God says it is done. No? Nahumana na. Penitence is trying to do what God says it is done. Man tries to do the things that only God can do. No? I'm sorry. No? I'm sorry pero wala man gina sa Bible. No? Nga muluhod jud ka nga. No, I will be straightforward. Nga muluhod jud ka gikan didto padulong diri para pasayloon ka sa Ginoo. Kabalo ka sa giingon sa Bible para pasayloon ka sa Ginoo, muduol ka sa Ginoo, isugid nimo imong sala. No? Ayaw na pasakiti imong kaugalingon. Humana, nasakitan na ang Ginoo para sa imuha. No? Nabunalan na ang Ginoo. Napuslan man lang awaton nimo. Kung muangwat man lang gani kasi siguraduhan na lang nga mas mulabaw pa ka sa nya kaya nimo. No? Apit namang yung Semana Santa. No, makita na to subok kay palandongon. No? You're trying to copy what God has done. No? Kanina pag yung magpalansang sa cross. Pero ang kalainan is gisiguro nga na injection nag anti-tetanus. Na ambulansya gaatang. Dayon gisiguro nga na sterilize. Then gisiguro nga walay maigo nga bukog. Miangwat man lang gani kasi Ginoong Hesus wala biya inana, wala biya mingon ang Romans nga wait guys, ang ambulansya ready sa diretso biya. Nya dili biya to pareha sa atong panahon. Ang lansang biya sa una kay dagko biya then murag square. Nya kana ato ang lansang karon hamis kayo. Kadaghan na ako ni gaingon no, magpasaan literally no. Literally pasanon ang cross. Pasanon ang cross pero sa tumoy na iligid. Okay kayo niya. Kang Ginoong Hesus wala biya ito gibutang agligid, guys. Penitence is trying to do what God says it is done. Ang imong pagpasakit sa imuhang kaugalingon dili na makapawala sa imong guilt. Si Ginoong Hesus ang makapawala sa imong guilt. Naamanggoy magkuan nga kinahanglan ginako kuan kay dako kay kog sala gyud. Kinahanglan jud ko muluhod didto padulong taman diri nga mo ana jud ko kay dako kay kog nahimo. Si Ginoong Hesus ra I do not know kung unsay mo ang past. I do not know kung what are the things nga mo kuan sa imuha, mo hunghong sa imong dalunggan that makes you guilty. It is not by accident that you are here because Jesus can erase the guilt sa imong kinabuhi. Amen? Gisulayan na sa tao ang relihiyon, gisulayan na sa tao ang penitence, gisulayan na pud sa tao ang good works. Labrad, dili day ko maka-adto sa insakto nga destination, dili day ko makaabot og langit kung magbuhat lang kog insakto. No? Kung magbinuutan lang ko,
Unsa may giingon sa Bible sa Isaiah 65:6? For we all have become like one who is unclean, and all our deed of righteousness like filthy rags. We all wither and decay like leaf, and our wickedness, like the wind, takes us away. Our good deeds, amplified version akong gibasa sa uban nga version, our righteousness, kani our good deeds, ako ning gibasa amplified para maklaro gyud ang imong maayo nga binuhatan is murarag trapo. No? Murarag trapo atubangan sa Ginoo. No? We all have different motivations sa ato ang maayo nga binuhatan. No? May ba ng mga tagtag? Wala ko'y gigo ha. May ba ng mga tagtag kwarta sa mga pobre? Maayo man kay na. No? Labi na karon nga eleksyon. Di ba? Maayo man na, no? Mag-isgot po tayo sayo compromise, no? Mga dugay-dugay na nga kuan, dugay-dugay na nga mga Kristohanon. Apo tay mga compromise nga excuses. Dawato na to uy, kay ato man ang kwarta. Still lan. Ato man gid na, mura bag kanang imurang gibawi gyud ba no? Ato man gid na, emphasize gyud nimong ato man pud nang kwarta. Kita ra may giila na lang, linya ta uy. Magsayuta kay para makasayutag butar, makabalik ta para sa backing. Oy, common knowledge man na. Wala man tagaingon na silang ating nagbalik sa backing. That's everybody's knowledge, no? No, sometimes, no, this is a reminder, no? Sa ato ang mga dugay-dugay na nga Kristohanon, no? Maayo, good deeds. No? Ang good deeds sa tao is motivated, no? Is motivated by human nga emotions, is motivated sometimes by greed, no? Sometimes by self-righteousness. That is why the Bible says, ang pagkamatarong, no? Labi na kitang matao, corrupted atong nature, ang imong pagkamatarong, your good deeds. The Bible says, ang Bible may nagingon, dili ako, is mura na siyang trapuhan at tubangan sa Ginoo. Your good deeds could not outweigh, no, dili makakuan sa imuhang sinful nature. Wala gyapon pulos. Sa English pa, postless. No, walay pulos imuhang good deeds dili kung timbangon, kung natay katong karaan bitaw nga timbangan, nga diri katong mubugat atong maganaana. No, ang imuhang good deeds, ang imuhang isip mo kung galing nga matarong dili gihapon, no, dili gihapon maka-outweigh, dili gihapon sa kuan sa imuhang pagka-sinful nature. No. Good works dili gihapon ka makaabot sa right destination, no, sa insakto nga destination. Probably you are here tonight, no, naa ka diri karong gabion na. You're not really into religion. Wala man kay ko. Brad, wala man kay ko anang reliyon. Simbar gani kog Pasko sahay. Sulod akong simbahan dayon gawas ra pud ko dayon. Ini ka Pasko, nay bunyag, nay namatay. Naraman ko, wala di man jud kay ko loyal sa relihiyon. No. Maybe you're not into religion. Maybe you're not into penitence. Maybe you're not into good works, no? But you have this kanang nganong murabag hawang sa imong sulod. No? Murabag there's something missing sa imong heart. No? You know what? Nganong there's something missing sa imong heart? It's because God created you in His image. Ang only one nga maka-feel ang nga puzzle or nga something missing sa imong heart is si Ginoong Jesus. And sometimes siguro wala ka na religion, wala ka ng penitence and everything. But napugnan ang imuhang pagkaila kang Ginoong Hesus. Napugnan ang imuhang pagduol or pagkaila kang Ginoong Hesus. Probably because of this kani nga mga butang nga resulta sa sala. Number one is probably because of worldly fame and worldly desires. Probably because of rejection. No? Sa nakita na to ganiha sa place sa Talentsville,
Probably because of anger, unforgiveness, ato na lang ning usahon kani mga issues of the heart, no? Nga makapapugong sa imong pag-ila o pagduol kang Ginoong Hesus. Kini mga butanga makababag nimo sa imong pagduol kang Ginoong Hesus. But again, change starts here. If it is your first time nga nakalingkod dira, nakadungog ani, you know what? I love sa Reckless song, matod pa sa Reckless song, Reckless Love nga lyrics. There's no wall that God won't kick down, lies that He won't tear down coming after you. That is why you are here tonight, because God has a plan sa imuhang kinabuhi. Ang Ginoo ray makatangtang sa tanang bakak sa imong una, bakak nga gi-inject sa kaaway sa imong una. Siguro niya ka diri. Siguro you have been rejected by your friends, you have been rejected by your family, you have been rejected by the people that you look up, you have been rejected sa imuhang uyab. An mubati ka nga wala na kay pulos. Sultihan ti ka tonight, bakak na sa yawa. You are created in the image of God. No? Wala pa gani kami sulod diri gigugma na jud ka sa Ginoo pagayo. Then ang imuhang pagsulod diri, it is part, no, of God reaching out to you. Gigamit imong friends, no? Gigamit nang nag-invite sa imuha. Nga makaabot ka diri because God has a plan sa imuhang life. No? Tonight, no, if you feel we do not have the time to discuss all the issues of the heart, unforgiveness, anger, resentment, no? But tonight, I'm telling you, Jesus is all you need. Ang kanang naa sa imong kasing-kasing, sultihan ti ka, dili na kaya lumsan og usa ka case nga red horse. No? Kusog ra ba kay ta mo reklamo nga ning mahal ang gasolina? Ning mahal na pud usa ka litrong gasolina ning mahal. Wa gani unya, walay mo reklamo ning mahal ang usa ka litrong red horse. No? Ang kanang imuhang mga kanang naa sa imong kasing-kasing nga imong ginaladala-dala, I'm telling you, dili na kayang lumsan og red horse. No, makatulog ka, ikaw ang malumsan sa red horse, imong utok ang malumsan sa red horse, pero pag mata nimo, ay naa day gihapon. No? Sa drama ganiya, ibulagan ka pag red horse, pag mata nimo, uy, naa ra day gihapon. Kabalo ka, kinsay naay kaya, kinsay naay capacity, naay capability nga motangtang ana si Ginoong Hesus. No? If it is your first time here, I'm telling you in advance, no? Nga nasakitan na ang kasing-kasing ni Ginoong Hesus para sa imuha. Si Ginoong Hesus ang kayang mutangtang sa tanang issue sa imuhang kasing-kasing. No? Now, what is God's solution? In John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. This is God's way. Na nakita na to nga dili man magmalampuson ang ato ang way, padulong mangyapon ta sa sayop nga destination, and this is God's way. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. We have to change our direction. Mura bag inani ba? Now that we understand, karon nga nakasabot ta nga dili day ta dapat moadto ato nga destinasyon, atong usbon ang direksyon sa atong kinabuhi para moabot ta sa insakto nga destinasyon. No? Example, mura bag padulong ka sa gusto kang mo anhi diri sa simbahan, then gidala ka sa imong barkada dito padulong sa rotonda, no? Then na-realize nimo nga kikinahanglan jud ka naa di are. Sa may imong buhaton para makaabot ka di are. You have to change the direction, no? Dili man ka panalitan sa mga dugay-dugay na nakikauban nato, diri mga cell leaders. Teksan ka sa imong cell leader. Aha naman ka. Mo reply ba ka sa imong cell leader nga, cell leader,
ang akong heart bitaw, ug akong mind, ang akong tinguha, gusto jud ko mo ana dira sa simbahan. Pero ambot ning single, oy, padulong man sa rotunda. Nakita na ko, ning saka na ko sa leader, nakita na ko, nagsiga na ang dako kay ngalan sa Happy Church. Pero kabalo ka sa leader ha, akong heart, naabi agyo dira. No. Karon nga nakabalo na ta, we have to change direction. Regardless kung daan na ka, bago pa ka, karon kabalo na ta nga, nakadili, mao ang destinasyon nga atong padulngan. We have to stop, we have to change direction. How do we change direction? Number 1, repent. Repent. Acts chapter 3, verse 19. Repent, then turn to God so that your sins may be wiped out and the times of refreshing may come. Tulo ka R para mas dali natong matiman-an tanan, no? Number 1 is repent. Number 2, receive. No? Receive the gift of God. Romans 10:9, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Again, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. No? He who has the Son, 1 John 5:12, he who has the Son has life, and he who does not have the Son of God does not have life. So repent, receive, then ikatulo nga R, upat man ika R technically. Repent, receive, then ikatulo, reconnect and reconcile. How do you repent? Ang repent ha, mag-Greek word sa takadjot. Ang repent is, sa Greek word is metanoia. Inani na siya, kung padulong ka dito, it's 180 degrees, you go back sa destination nga para nga giandam sa Ginoo para sa imuha. Nga gi-design sa Ginoo para sa imuha. That is repent. No? Makita sa imuhang action. No? Ang imong repentance mubunga. No? Mubunga sa imong action. Repent, receive the gift of God, which is the salvation, then reconnect and reconcile.